Zdravo svima! U ovom videu učimo kako da napravimo odričnu rečenicu na engleskom. To znači kada kažete nešto sa ne. Na primjer, nisam ovdje, nije lako, nisi u pravu. Sve ovo su odrične rečenice. Na engleskom za ovo koristimo reč not. Ali pre nego što nastavimo, morate znati lične zamjenice i glagol to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ako ovo ne znate, imam drugi video gdje objašnjavam lične zamjenice i glagol to be u detalje. Ako ste spremni, ajde da krenemo. U srpskom ne ide ispred glagola. Ja ne znam, ja ne mogu, on nije dobar. Na engleskom je drugačije. Not ide posle glagola. Ovo je najvažnija stvar u ovom videu. Zapamtite ovo. Not uvek ide posle am, is ili are. Ajde da vidimo primjere. Nisam ovde. I am not here. Vidite? Prvo I am, pa onda not. I am plus not, I am not. Još jedan primjer. Nisi u pravu. You are not right. You are plus not, you are not. Not posle are. On nije loš. He is not bad. He is plus not, not posle is. Još primjera. Nije lako. It is not easy. Nije teško. It is not hard. Vidite obrazac. Uvek isto. Subjekat plus am, is ili are plus not plus ostatak rečenice. Sada nešto veoma važno. U svakodnevnom govoru ljudi skraćuju ove oblike. Ovo se zove kontrakcije. I veoma je važno da znate ovo skraćenice. Is not postaje isn't, izgovara se isn't. Are not postaje aren't, izgovara se aren't. Primjeri. It isn't easy. Nije lako. You aren't right. Nisi u pravu. He isn't bad. On nije loš. Isti primjeri kao pre, isto značenje, samo kraće i prirodnije. Jedna napomena. Am not se ne skraćuje na isti način. Ne kažemo am't, to ne postoji. Za I am not u govoru koriste pun oblik. I am not here. Ili možete reći I am not here. Skraćujete I am u I'm, ali not ostaje kao zasebna reč. Zapamtite ovu formulu. Subjekat plus am, is ili are plus not plus ostatak rečenice. To je sve. Za odričnu rečenicu sa glagolom to be samo dodajte not posle glagola. Razlika od srpskog, u srpskom ne je ispred, na engleskom not je iza. I am not here. Obrnuto. Ali kad se naviknete na ovo, postaće automatski. Naučili ste kako da pravite odrične rečenice sa glagolom to be. Not ide posle am, is, are. I am not, he is not, you are not. Skraćeni oblici isn't, is not, aren't, are not. Za I am not koristite I am not. Vežbajte ovo jer ćete koristiti odrične rečenice stalno.